Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Now we at Putrajaya International Convention Center for the wonderful and the fabulous, the grand final, the K-Walk Master Asia 2026. Beside of me, we have the organizer for Slay Walker Empire, none other than Coach Shafiq. How are you? Hi, I'm good. I'm good. Wow. Well, okay, maybe you can share with us how do you feel after finish your first edition of the K-Walk Master Asia 2026? Oh God, it's really like rasa macam dah lega sebab this is first edition kan. So first Ya, edition memang banyak halangan, banyak preparation di dalam masa yang singkat. Sebab lagipun saya pun banyak travelling sana sini. Ya. In one month je saya travelling 3 country. That's why untuk preparation ni agak singkat untuk saya sendiri. But Alhamdulillah event hari ni berjalan dengan lancar dan saya bersyukur sangat-sangat and very thankful with all my dream team. Also, Slay the World, Slay Worker. Sebab sudi datang untuk support event saya. My dream team yang sudi support and tolong saya untuk jayakan event saya ni. Okay, so apa harapan anda or what's your hope? So all the winner under you. Sekarang ni you dah ada anak talent yang baru. So apa harapan anda buat mereka untuk 1 tahun? Harapan saya untuk mereka adalah saya nak mereka lebih boleh membawa dan mempromosi The Catwalk Master Asia ni ke mata dunia lagi. InsyaAllah akan teruskan lagi untuk second edition. Sebab tahun ni dah ada 10 winner kan. 4 winner kategori, 6 main title. So, hope next year ada yang support lagi event saya. So, saya akan buat lagi the next edition. Meriah dan terbaik lagi event saya. And jangan lupa, saya tadi baru launching Miss of Malaysia yang saya akan organize by Slay Worker Empire and supported by Double Event Management. InsyaAllah mungkin akan buka audition tak lama lagi. Just still in planning but perancangan untuk final dia mungkin dalam bulan Ogos ataupun hujung tahun ni lah. And still waiting for the confirmation untuk the national title. Let me nanti surprise sikit lah. Kita nanti akan tengok macam mana. So, who you want to say thank? Kepada siapa anda ingin berterima kasih sepanjang the whole journey you make this competition, the Catwalk Master Asia happen? Saya nak berterima kasih yang teramat dalam, teramat terima kasih dekat untuk the one and only, my idol, my inspiration for all the time, jadi inspirasi saya, Mr. Faiz Noor, our founder, my boss, and yang saya selalu panggil dia Mama Faiz, yang sentiasa bagi saya inspirasi untuk saya terus maju ke depan dan mencari sesuatu yang baru untuk dibuat. So, sepanjang saya dekat sini, banyak pengalaman, banyak benda yang saya belajar dari Mama Faiz juga. Yang ni pun saya belajar dari dia untuk organize event sendiri. Alright, congratulations once again, Coach Shafiq K, for your prestigious first ever event under you, Slay Walker Empire. So hopefully you will be doing your best in the future and more success under you. So again, bye-bye.